Good morning, everyone. This is Hurobo Bible Ready platform. Today I'm reading Matthew chapter 9, verse 32 to 34 in Hurobo language. I'll be reading Matthew, Uyobi, Ronye, Irinrin, Awo, Ronye, Ongbagbive, Rite, Ongbabeni. Verse 32. Re, Ayi won yaranu. Nige edemu okwu ovu rojiwo erire idebulu wore. Verse 33. Oki rawo ge erire idebulu na nonu ojunu na data ota bia. Odegbe ikwu na ejobi unu ayidatane ajemre otiona ve Israel na devu. Verse 34. Ekevovu oturi farisina datane ogaga ri osu re idebulu owo ge idebulu biana